Ay na, apo, agrarawat niya palang makunam nga dita George. Char. Sakbay kami nga napanangan, datoy ne, napan kami pa nakiad-ado dito Melvin Jones. Gapugaro ta pa nagbenga, kat nagado ti float nga nakiparada. Kat datoy adimalan kami pa'y basit, sakbay kami nga napanangan. Uray no intiro ti kinapudpudot na ay naapo nagado ti tao. Datay manhaan nga matinagan ti karayong nga kunada, ti kinaado na ti tao. Uray no kas ano nga kinapudpudot na ay naapo makisiniksik dalat tamot. Chor! Iso nga da kami akot, dimalan kami latan, hang kami nga nakisiniksikan. 1 p.m. man, nagpipintas dagito'y float da. Uray no anya kinapudpudot na hamulata nga mapigilan tag picture. Dinalanan mi pa'y ngarod ni Jollibee, kinakadawat kami pa'y ti Freighties ni Alaska. Tatangmat lang ngarod nga aldaw, ti pa nag-open da dati Session Road, kat napan kami anaki adulatan. Namahaan nga dayta ti panggap mi, mapan kami mangan, tanabising kami ununa. Dito kami latan, akaladyo nga nangan, ta isulang mo ti afford mi. Datay nalakakin, adu ti serving na nga kunada. Datay kapkap na kan ti bisin ti tiyan. Alakot umay kayon ta umay kayon mangan. Dati umuna nga subo para kanya yun. Ingalngalan kayo pa yun no kayat yun. Char. Jiki na imas na, uri lang rod na kaduwa nga kap nga raisan, dati kaduwa kon. Favorite mi nga rod dati nga restaurant, tananipod din nagkadwa kami kinlakay ko, kin hanggang tatanga da anak min, dito kami latanga mangmangan. Syempre, hamot nga agpaabak nila kay Kuti Sharonan. Nagaduga min just serving dati man, kathan nga na ibus, di isyaronan isupay manan nga pangrabii minurabii, di ba? Alakot isumot lang adda kami dito yun nga to, kat matang-awan mi dito Session Road. Madamagarod nga gisimsimpada dagito yung pwesto da nga paglakwanda. Kat umay kay tulat tamutin makiad ado dito Session Road, tamay sa Domingo laang mat dayto. Isaganam tumutin dagitay milyones mo, ta sigurado nga maibos no umay ka dito. Nalpas kami garod nga nanganon, iso nga nagawid kami kat datoy ni makan manen ti aramide. Dito'y tay lang mot nga nalaing ako na. Dito'y tay lang nga naragsak, diba? Awan nakit dikit makan ti birbirukan. Isaganam manen ajay putok batok no kas tuyo. Nagluto kami man kano ti crispy batok. Yun, ta maka crispy nga talaga ti batok dayto yun, panigurado. Imbag na lang tanalangtan dayto nga karne, kat dayta lang mang timpla taramido ko. Inkabel ko latan adya amok nga ingredients na ni kanimiton ti rosemary na tadamo ti mulak nga rosemary. Tinimplaan mi latan ti paminta, kin asin, soy, kasjay. Ay nako George, malipatam nga tamanen tinagan ni katugangam no maramanam dayto. Ngamne hanyo dudulawon di ingredients ko may mga ingredients lang dayto. Importante nga rod kat adati na imas nga masida, di ba? Kat i-flex kumuton dayto na investment mi nga kay sa villa nga air fryer. Ala ko tatno na imas pay mananti mangan dayto ni nagluto ak pay mananti gula nga agpaabak dayto chapsoy mi. Kat gabutan nagunin dayto nga air fryer ay kat naluton siguro dayto nga rodon di nagbalinan na. Kasla na imas George, di tsura na. Nabangbanglong di tilapia jakin baba. Char, nabanglo ta adati rosemary na. Kinhaan nga makaumay no adati rosemary na. Alakot umay kayon tamangan tayo ni adapay hotdog mi. Anya ko nang pay lang nga dita George. Mangan tayon.